ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tilinutom apamigatan banang. Sinigang apaltat, Enteng. Ay, agaw ka nga rudan ta, mabisin ako. Mabiit laang makatutor kamot Ay, Kapitan! Ay, pasensya kayon tasimre kaklatan, nakalukat mo't ngamin ti ruangan niyaw. Ay, apay ay marito ya. Umay ko'y darom ni Badong. Nga bain, kinabil nak ni Badong, katawan mo't basol ka. Anya! Itataada tayo dito'y barangay hall. Dawatak nga ilawlawag mo tinapasamak maritoyang. Anya ti inaramid kan ni Pari Badong ngay. Nabartek asim mangpet idirabi ay, Kapitan. Dinamag ko lang, no apay anarabyan. Kalat matan ti panangkabil na kanyak itinamitlo adaras. Ha! Ay, jakam mo da ita. Ti amaw, nagawidak lang idirabi ay. Kakayat kon ti maturaw. Hindi. Nga main, ada pinaskin nga ramidak iti kabigatan na. Nukasta? Saan mo nga raw nakinabil ni Maritoyang, kasjay? Awan nga rod ti amok ni taparay. Naa. Nga main, naparte ka. Iswadya ka mau. Naa. Di nakulawan. Kasano ako naman nabarte ka nga awan ammo. Dinto ta kaibagbagam itay nagawid kan, ta kayat mo ti maturaw. Ta ada aramidem iti kabigatan na. Paray. Di kaawatan nga rod. Asaan ka nabartay? Paray. Aminag. Kinabil ko ni Tuya. Ta naumaak iti aramid na. Ta imbis ko mapakanin nak. Angam saan? Ta damagan na pailang no apay anarabyanak. Iso nakapungtutak metin na. Iso nakabil kaon. Agpapanpay basol ni Maritoyang. Saan arumbang akabilem ti may sa ababae? Malaksid lang No, ada paltog na. Kaya't mo nga agawin kan kwa na. Ngaruda. Anya nga timakunam ita ka ni Maritoyang, Pari Badong. Ay, kwa. Tuyang. Pakawanan na kumalangay. Aminag. Basol ko ti amay. Anya mo timakunam maray. Ay pagmultaan tayo ni Pari Badong. Wenno saan? Uray saanon, Kapitan. Tilakid dawag. Di na kuman ulitan timang kabil kanya. Naswerte ka pa ilang, pare. Agyaman ka, tanaanos ni Marituya. Kumusta kayon kininana Tuyang, tatabataw? Ayos kayo kadimot laang? Wain kwa raw. Tapno malpasin ti amain. Inamin kaon ti basol kaw. Anya? Kasanaw, kit agil lalaing manan ni Uncle Mau. Napulaang ta ison ti Kapitan. Kunamlan asino nga kisasaw. Talaga kasi ni Uncle Kao. Nang runa no talaga basol mau, sirmunan na ka. Iso nga ron nga inamin ko na dagos ti basol kaw. Tadyak kayat ti adupay asaw. Kumusta nga'y Maritoyang? Saan na kan akabkabilan ni Pari Badong? Saan matan maray? Ngam ti panagbarbartek na, di nalata maikat. Kanayon nga agbartek. Ay, tinaskan, saan na kan akabilan, maray? Wenmet kit de maray. Tiladyak kayat, nakaar-ariwawa. Ay ket bagbagam lata Ibagam nga awan tinasayaat nga ipaikan ko na tikastangar aramiden na. Ay namaray, kanayon ko nga ibagaday taken ko na. Ngam dinak mat ipang pangag. Aganos ka lata Amok, addan tumot pagbaliwan ni Pari Badong. Ay, bakwanang! Nagbastos kan? Nagkunaasumrek kalatan dito nagtibalay kaw? Anya kumangay no kasta? Baak! Ay, kagawad ko anak, kunakuma. No ada sursuraw, agtok-tok kapay, sakbay nga umunag ka. Agtok-tok nga, adulamin daw ita. Pautangan naman iti arak. Kaya't ko pa ito uminom, sakbay nga aghawidak, kuha ng baak. Nang rika pa kaon? Nya, kamutay. Iso nga ron nga imayak ni tao itamok nga datila akong nga arak.
Alah, pautangan na kag. Ay sana mabalain. Ah. Napan ka nagbartak di banger nga store. Kalpasan na, umay ka dito. Ay da kaya tikas ta. Anya. Agawid ka kidain. No di ka pumanaw. Awagak ni Kwarog. Ay, nalabas ka maunay nga agsasao ka nga. Wala. Ayan ni tata bataong nanakwanang. Ay awanan, nakapanawon Kwarog. Hay, bastos ti awanan bay na tao. Kinabil na kidain. Anya? Ay, idarum ko day jay. Jak mapalabas dito nga inaramid na kanyak. Sige. Nasayap day ta na panunot na nanakwanang. Tadi kat agruam. Agsagana ka ba daw? Nga man, indarom na ka ni Marikwanang, gapo iti panangkabil mo kan kwa na idinaminsan arabi ay. Anya. Apay ngamin akinabil mo, anya ti basol na. Kasanaw kinagrigat mo nga minakasarsarita. Umututang aklang iti arak. Kunam laki din no sino akalalay nga. Iso da jay nasipat ka. Ay, tulungan na man dito yan. Ibagam, nga dak dito'y balay, iti day di arabi ay. Adulamay, di nakman niramraman iti kalukwam. Asawa nak, di naki din tulungan. Anya, ay sus, apay, imbagak nga garamid ka iti maday sa kantong patulong kanyak. O rayagan ano ka, san ka tulungan? Payaban na kayo ni Uncle Inting iti barangay haul. Ay, diyak kayat timapan. Nung matuloy ti darum kanyak ni Marikwana, kayat kaw dito'y ton balay may, ti pagtungtungan may. Anya? Ibagam day ta, kanya Uncle Mau. Diyak laki di kayat tag, subli-subli di barangay hall. Dayamot kasta. Apay, barangay hall da ito'y balayaw. Ay, basta ibagam kanya Uncle mo ngayon tayong, dito'y ton balay. Kababain mo't no, subliak man ni jay. Amuyo mo't gayam ti agbain. Ngam apay nga inaramid yu ti kasjay. Saan na mabalinti kayat mo ang mapasama? Apay kay din asaan ngay pare. Saan na natangkan ti ulom? Kaya't mo man kan saan? Ay masapol nga agsango kayo iji barangay hall ka ni Marikwanan. Anya. Padasam ti saan nga umay, nday. Tas siya kung ti mangipatilew kan ka kadagiti pan nakabagiti lintag. Ayun na yan. Salbag kay di ti kastay. Ay, physical injury, kan trespassing ti atraso kanyak ni Kabadong. Gaputa kinabil nak. Kan may sa, simreklat tani di balay ka. Ay pudno ka di pare. Inaramid mo day ta ka ni Marikwanang. Ay, uwan pare. Aminak. Kinabil ka. Gaputan na parte kak pare. Iso nga ita. Dawatag ko mati pamakawan na. Day ta ti bagak pare. Ay no bilang ta mapakawan na ka ni Marikwanang. Ay aramidem tumanin. Ha? Agaramid kan tumanan, itidyak kayan. Katkalpasan na. Aminem adagos, basol mo. Sa kanto dumawan iti pamakawan. Ti kunam kastala ang kalaka na aya pare. Pare. Di mat kinunak edikan ka. Saan na saya ati agkabil iti may sa ababay? Ngayon nga ti inaramid mo. Ay, amok na itan pare. Salbag. Kung namasaan na nasaya at kabilain, ti may sa babae. Na, Nga main, kabutang mo ni bagad mo. Day tati amok pare. na. Ay, nagsakit mo ti panagsasaong pare. Apay, ada pa kainaigan day ta abanag iti saritaan tayo ita. Ay, awan! Natural lang ti kumabil pare. Ta lalaki tayo kay nga raw. Ay, sumardeng ka. Ha? Di mo amuti bagbagam. Ay, ti kunam kiday. Dagiti lang babae ti kabailam. Pare. Ay, no talaga malalaki ka. Ag-training ka man para boxing hero. Tapno iti unag tiring nga ipakitam ti kinalain mo. Ay, kwa. Sorry pare. Sorry mait Marikwanang. Awan ti agas ti suri. Agasam day tanga arabid mo. Idida mo. Ni Marito yang ti kinabil mo. Ngarot Ita. Ni mat kagawat ko nang. Wala kang hiya. Mbala, tapno awan makunam kanya, Kabadong. Sige, pakawanan ka iti inaramid mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Masapol abayadam ti taktak ko itangal daw, asaan ka naglakaw, gapukan ka.
Anya pa iti kayat mo akidawan ka ni pare ba daw, kagawan. Masapol nga agmulta iti may sa ababaw ni kabadong. Anya? Kan, ikarina adi na ulitin pa iti inaramid na. Nangag mo pare. Anong masasabi mo? Ay, tulungan na kumaa, paray. Ay, agasim nga itamay sa ababoy ti multag, paray. Ay, Aganos ka pare. No di ka kuman nagaramid iti dakas. Ket di mo kuman mapagting tikas toy. Ay, kasla mapanunod ko pa yan, te. Ay, yabaw. Ti sana rumbang, paray. Ay, basta agmulta ka, peryaw! Pari badong, ada ilakok adakkel ababoy, no kayat mo. Ay, sana dakkel ababoy ti sapsapulag, maray. Ay, 50,000 pesos ti bayad na. Apay, damdamagag ay, maray. Ay, ada pa'y bawas day ta apresyok. No mano ti kayat mo, pari badong. Ay, di naman kasarsarita, maray. Tanapudot ti ulog. Ay, nakag! Na, pagbagaklaeng, tamok a pinagmulta na ka ni Marikwanag, iti may sa ababoy. Masuron ka kin ni Maribanang. Gapulaing tamuda pinagmultanak ni Marikwanang. Alis to damit tayo na mangidil iti baboy da. Ay, siyempre mo't takayat damot amalako ti baboy da. Pangala kumangay may tinagdakkel a baboy nga ididil ni Maribanang. Ay sos, no kayat mo amalpas ti parikaw. Umutang ka iti pagbayad mo. No, adamayat nga pautangkin ka. Ha? Day talaang ti maibaga badong. Day tangarod tiga pa o napudot ita ti ulok tuyak. Adulamain. Kaasimot ni pari badong. Awan samot pagbayad na iti baboy amultana. Apay no ibagam ka ni Marikwanang nga ibabawi na laengan. Ay bayam tapno adagunggunan na. Nasayat no agmulta tapno agnakam. Wen ngam awan samot kwartada. Parikot nanday ta. Ay marwam na jata. Matabadaw, ada medyo basit ababoy kaw. Ay, uray adda. Nuawan mo't lang pagbayad ko iti baboy mo. Jak pabayadan ka na kayaw. Ngimkit day, ada patrabahaw. Agkabiti kanto iti arubaya kiti makabulan. Anya? Dadakkel ba to, ti kabitim. Ay, una yan. Nagdadakkelan na batungay. Ito o nagti makabulan. Di yung pa'y kayat. Babaan iti data, malpasan ti parikot yaw. Ay, lakaya kon ko araw. Kinawan masel ka. Diyak ka ba ilanan, ti agbagkat iti batbataw. O di mayat, tapno agkamasel kayo manay. Panagkunakat awang kwarta ni pare badawng. Awan pagbayad na iti multa na ababoy. Anya nga ta, no tila taktak mo iti may saal daw, ti pabayadam. Sige. Mayata, kapitan. Agyaman na kagawad. Ang no ulitan ng tumanan ti kasjay. Ay, pagmulta mo iti dakkel. Kahit no aramidin na pa iti may katlaw. Ay, paibalod tayo. Agyaman ka, kabadong. Takinasarita nak ni kapitan. At ilaangan taktak ko iti may sangaal daw ti bayadam. Anya? Aywan, ipagpagapok ka ni kapitan. Ibabawi ko ti may sa baboy amultam kuma. Ngam no ulitam tupay, ay may san anwang ti pagmultam. Marikwanang. Ay, agyaman na ka. Ay, fix man. Diyak tunul ulitan iti uri asinaw. Tinaramid ko king kamaray. Nasaya at nga rod no kasta. Utang mo nga rod naimbag anakam kin ni kapitan, no kasta. Uwan nga raw. Kinagurak ni parintay. Miso mo lagayam ti makatulang. Iso asaan ako nga agmulta kin ni Marikwanang. Rumbang nga raw ngagyaman ka kin ni kapitan. Wain, agyaman na tuya. Mala, inakaw ni tayan ni parintay. Agyaman ka tasimken ti asikken ka. Kain naasyan mutken ka ni Marikwanang. Ay, agyaman ak unay king kaaparay. Kat agpakpakaasi ak. Pakawan na kumaaparay. Ikaray, agbalbaliw akaw. Win. Agsingsing put akong paray. Di mo sayangan da ito'y agundaway nga impaay kuken ka.
Ay, uwan pare. Hey, hingkakit ag trabaho iti bang kagyukan ni Marituyang. Sana day tagkabkabil ti aramidam kan agbarbartak. Kami nagmikidi a basol ko pare. Iso pasensyanak ko man. Kala pasensyaan da ka. Yung mga ano itong madamdama, adaman madamag min asinipat mo dita babae. Ay madiday ta. Ay, saanan pare. Gaputan na kaamiris ako. Ay natatabadong, umanay kuman ti sao, saan arumbeng agsipat ka? Anya nga ita, umdas apakaibarbarangayam dayta, kan pakamulmultaam. Ala sigay! Didon, tinagdipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Lyasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.